Prezidente Repúblika no Primeiru Ministru a abertura da Simeira Siénsia para Dezenvolvimentu tinan uma-nain nudar aktu atuação Timor-Leste na pozisaun e mundu no hametin desenvolvimento sustentável. Prezidente Repúblika Simeira Siénsia no Primeiru Ministru Kaidala Sanana Gusmão segunda-ne halo abertura ba Simeira Siénsia ba Dezenvolvimentu tinan no resinen nibese halau durante loron rua ia centro convenção dele. Líder sira organiza Simeira ne ho intenção hasa'e Timor-Leste ne pozisaun e mundu no hametin desenvolvimento sustentável de educação, diplomacia no cooperação internacional. Presidente Ramazorta Simo Perito Global sira ho gratidão no afirma que Timor-Leste la bela depende para conhecimento seliur, mas bemos cria conhecimento no inovação rasik. Today with a much broader discussion, how can we transform science and knowledge into development? This is a fundamental question for Timor-Leste. For decades, our efforts were to achieve independence. Independence comes with challenges. We joined in recent years, after years of nation building, state building, peace consolidation, we joined the World Trade Organization. I was asked in Paris 3 years ago. I was addressing Sciences Po, and the director of the conference, Sciences Po, asked me, "You are such a small economy. Why you want to join the World Trade Organization?" And I said, "Yes, precisely because we are small. We are only protected by international law. We are protected by World Trade Organization, by WHO, by all the international, including Bretton Woods institutions." So that was my answer. We became member of Southeast Asia, Southeast Asian Nations Association, ASEAN, a community of almost 700 million people. And we have been an active participant in the United Nations, in the UN system overall, member of the community of Portuguese-speaking countries that stretch from Timor-Leste to Europe, to Brazil, to the African continent. Loron dahulu que Simeira ne diskuti com o papel ciência nian e desenvolvimento nacional hanesan, ciência e serviço de desenvolvimento nian, ciência no transformação econômica, alimentar no sustenta planeta, no saúde no desenvolvimento humano. E loron da rua que se discute com a segurança digital, inteligência artificial, no educação, ciência. Agostinho da Costa, Marcos Xavier, Gemen.